sorbonskog doktora prava, bivšeg diplomatu, srpskog četnika u Makedoniji iz perioda predalbanskih ratova, potpredsednika Zemljoradničke stranke, velikog novinara i borca protiv korupcije koja se kao neizlečiva bolest širila tih prvih poratnih godina u visokim političkim krugovima novonastalog kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, doktora Milana Gavrilovića, danas najčešće spominju samo kao jednog od najpoznatijih političkih emigranata. Kako je Gavrilović uspeo da doktorira na Sorboni, pa potom kao glavni urednik i direktor politike u periodu od 1924. do 1930. godine napravi jedno od najuticajnijih glasila u Evropi, govori nam Nikola Trklja, urednik u dnevnom listu Politika. Malo ljudi danas u Srbiji uopšte pominje Milana Gavrilovića. Retko koji zna za njega. Milan Gavrilović je bio političar, diplomata, novinar i veliki patriota. Deda Milana Gavrilovića pobegao je iz Hercegovine, iz Popova polja, negde u drugoj polovini 19. veka zajedno sa bratom, verovatno zbog nekog turskog zuluma. Obreli se u Austro-Ugarskoj monarhiji i našli se negde u blizini Vršca. Tu se i rodio Milanov otac, a Milan Gavrilović se rodio u Beogradu 1892. godine. Još od rane mladosti Milan je pokazivao sklonosti ka organizovanju, ka politici, ka nacionalnoj stvari. Kao student uključio se u pokret koji se borio za afirmaciju srpskih krajeva i oslobađanje od turskog okupatora. Čak je 1905. godine odlučio da se sa nekolicinom drugova prijavi u dobrovoljce i otišao je među četnike u južnu Srbiju i borio se protiv Turaka u borbi tada okupiranih delova južne Srbije. Tom prilikom je i prvi put ranjen. Pokazao je izuzetnu hrabrost i srčanost. 2 godine kasnije odlazi u Francusku u želji da doktorira pravne nauke. Odlazi sa puno nade, ali taman što je stigao, rekli su mu da pakuje kofere i da se vraća nazad. Da od njegovog učenja prava na Sorboni neće biti ništa, a razlog je zato što francuske vlasti, odnosno akademska zajednica u Francuskoj nije priznavala diplome i nauke koje se sticale na ovim prostorima. Milan je bio sav očajan. Isto veče je počeo da pakuje kofer kada je u sobu ušla gazdarica kod koje je iznajmio pansion da prenoći par noći. Pitala ga je zašto je tako tužan i zašto se pakuje kada je već tek stigao. On je rekao da ne može da upiše pravne nauke na Sorboni jer mu se ne priznaju one nauke koje je učio do sada. Ona mu je rekla, nemoj još da zatvaraš kofer, sačekaj do sutra, ja ću da pitam jednog svog prijatelja da li može da nam pomogne. I zaista sutra dan ta francuska gospođa je pozvala svog prijatelja, jednog francuskog poslanika, koji je, eto slučaja, poznavao ministra inostranih dela. On se zainteresovao za taj slučaj i rekli su mu sutra veče, gospodine Gavriloviću, ne morate da pakujete kofere, razmotrit ćemo vaš slučaj. Ubrzo je Milan Gavrilović upisao doktorske studije na Sorboni i tako postao prvi Srbin koji je nostrifikovao diplomu na Sorboni. Živeo je teško. Njegovi biografi kažu da je bio češće gladan nego sit, ali ipak 1911. godine uspeva da doktorira, i to sa najvećim uspehom, na temu pravo i država. Milan Gavrilović, kao i svi Srbi tog vremena koji su odlazili u Beč, Pariz, Berlin da uče visoke škole, vraćali su se da to svoje znanje prenesu u Srbiju, da pomognu u razvoju tada još zaostale i uglavnom nepismene Srbije. Dobija nameštenje u državnoj službi, u Ministarstvu inostranih dela.
Tu ga i zatiče Prvi svjetski rat. Zajedno sa članovima vlade i ostalim činovnicima prebacuje se za Niš, a odatle kada je doneta odluka da se ide preko Albanije, prelazi Albaniju i odlazi na Solunski front. Milan Gavrilović posle Prvog svjetskog rata počinje da se distancira od politike. Mnoge stvari mu u novoj državi, zajedničkoj državi, ne odgovaraju. Počinje da stavlja primedbe, javne prepiske. I ubrzo, početkom 20. godina, biva penzionisan po prvi put. Tada se vraća svojoj drugoj ljubavi, novinarstvu. Odlazi u politiku i postaje njen dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i, kako kažu u politici, siva eminencija koja je drmala tim listom dobrih 15 godina. Politika je 24. godine ostala i bez svog trećeg stuba. Dva stuba su poginula 914. Vladislav i Darko, a 24. umro i treći brat Ribnikara i list je vodio mladi Vlada. Na njegova nejaka pleća pala je velika obaveza. Tada je politika već postala ozbiljan list, ali dolaskom Milana Gavrilovića sve se promenilo. Od jednog provincijskog dnevnika politika se uvrštava u red nekoliko najznačajnijih evropskih listova. 30. godina prošlog veka politika je bila rame uz rame uz najznačajnije i najvažnije evropske listove. Velika zasluga tome pripada i Milanu Gavriloviću. Profesor dr. Radoslav Grujić bio je srpski pravoslavni teolog i istoričar, dopisni član SANU i prvi upravnik i najveći darodavac Muzeja Srpske pravoslavne crkve. U ruševinama manastira Svetih Arhangela u Prizrenu Radoslav Grujić je pronašao 1927. godine posmrtne ostatke cara Dušana, koji se sada nalaze u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve je profesora doktora Grujića 1937. godine vratio iz Skoplja, gde je bio dekan Filozofskog fakulteta i ovlastio ga da radi na stvaranju Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Tokom Drugog svetskog rata radio je na zbrinjavanju srpskih izbeglica iz ratnih područja i na prikupljanju materijala i svedočanstava o genocidu nad Srbima. Aprila 1942. koristeći se svojim daljim germanskim poreklom, ličnim poznanstvom i blagonaklonošću ratnog saveznika pri Upravnom štabu za Srbiju, majora Johana Albrehta von Rajsvica, Grujić je uspeo da obezbedi prenos moštiju srpskih svetitelja kneza Lazara iz manastira Bešenovo, te oskrnavljene mošti cara Uroša iz manastira Jazak i despota Stefana Štiljanovića iz manastira Šišatovac u okupirani Beograd. Zahvaljujući delovanju profesora Grujića, Srpskoj pravoslavnoj crkvi je aprila 1946. godine vraćeno 11 vagona crkvenih dragocenosti, koje su okupatori i ustaše opljačkali iz srpskih crkava i manastira tokom Drugog svetskog rata. U aprilu 1945. kažnjen je udaljavanjem s Beogradskog univerziteta i gubitkom srpske nacionalne časti. U presudi se kao ključni dokaz kolaboracije s okupatorom navodi njegov predlog Nedićevoj vladi da organizuje odbor za registrovanje i upis uništenih srpskih nacionalnih dragocenosti za vreme Drugog svetskog rata. Rehabilitovan je u aprilu 2014. godine odlukom Višeg suda u Beogradu. Jedna ulica na Vračaru nosi njegovo ime.
Pećina Risovača nalazi se na ulazu Aranđelovac iz pravca Topole, 74 km južno od Beograda. Predstavlja stanište čoveka iz ledenog doba i jedno od najpoznatijih nalazišta paleolita u Evropi, u kojem su otkriveni mnogi fosilni ostaci životinja. Kao prirodni objekat, prava je retkost ne samo za nauku, nego i za posetioce koji žele da saznaju nešto o čovekovoj prošlosti. Zbog prirodne vrednosti, kao i velikog arheološkog i paleontološkog značaja, pećina je 1995. sa okolnim prostorom koji obuhvata oko 13 hektara stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode prve kategorije.